muri East Africa hano mu baturanyi ibiri kubera mu gihugu cya Kongo. Bamwe bati uwitwa Colonel Wiringoma yitabye Imana, abandi bati ntaharajya, abandi bati Makenga cyangwa se General Makenga, General Major Makenga nawe yitabye Imana, abandi bati uwitwa Wiringoma ntago yitabye Imana ari umwe, kuko hari amakuru ari kuvuga ko ngo ashobora kuba yarapfanye n'abantu bagera ku 8 hari aho bari mu isantere ya Rubaya. Ariko kuri guhari Yego, hari abapfuye cyane. Ukuri AFC 23 itahakana no mu message iri kugenda isohora iri kugaragaza ko yagize ibyago, hari abapfuye cyane ko twabonye naho bivugwa ko barasiwe. Kinshasa nayo yasohoye itangazo ariko FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo kuri X bashyiraho itangazo, bamaze kurishyiraho mu minota nka 20 bahise barihuruturaho bari kwigamba ko bishe Colonel Wiringoma. Ni iyihe mpamvu yateye kuba bashyizeho itangazo bagahita barikuraho? Kukuba yarahari. Yego, ntabwo bazi nimba inyuma yuko yarahari yarahavuye cyangwa ntiyahavuye. Yego, nicyo batigeze bamenya. Ni nayo mpamvu urwo rujijo barurimo. Ariko kuri Wiringoma we barishwa neza ko yarahari ntiyari yigeze hava. uwo batarishuwa ni Makenga. Bari bashatse kubarangiriza rimwe. Yego, urumva iyo biriya bitero bisanga bose bahari bari barangiriye rimwe. Iryo ni ibanga ryo kugira ngo biriya ari amakuru yatanzwe na buri wese. Ntugire ngo iriya target yakozwe n'umuntu usanzwe. Ni bari yabera. Yes, reka musuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya 6 y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane wewe wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV, nacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande subscribe, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabakanaho, kuri mikoro ya kabiri twagiriwe amahirwe yo kwakira impuguke, umusesenguzi mu bya politike, bamwita Iyandemye Sepatike, nkakunda kumwita papa bebe cyangwa se papa w'abana, cyane cyane ko ari umugabo ushima Imana, umeze neza cyane. Ariko nibyo bivuze neza. Yego, ndi umupapa w'abana. Yego, Frangi yitwa Proud. uri na Proud so much. Yego, bimeze bite Sepati? Sawa cyane. Biragenda? Biragenda. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Twatuburanyeho. Twari tuburanyeho nyine, ubwo byaterwaga n'agacu hindiramo. Ako gacu hindiramo. Ubwo nyine agacu hindiragamo nyine kari kure y'akanjye. Ariko ubu twongeye kwegerana, tumeze neza. Ndimo ndakura mvuga ngo ngiye kuzajya nganira n'abakuru cyane banduta. Ngira ngo ariko nicyo cyerekezo. Iyo umuntu afite urwego rumwe ari kuva agana ku rundi, nuko bigenda. Ubundi abantu babiri bashobora gutangira ari abanyonzi b'igare, noneho ariko bakaba batangiranye ubunyonzi intego zitandukanye. Umwe akavuga ati ngiye mu myaka 3, bagatangira batwara amagare y'abandi. Umwe akaba avuga ngo mu myaka 3 nzaba ntwara igare ryanjye. Undi wakavuga ngo mu myaka 3 nzaba ntwara moto. Yego, wabyumvise? Ukwanga umwe afite intego yo kugura igare, undi afite intego yo gukorera perime akajya gutwara moto. Hagati aho umwe azakora ashaka kubona amafaranga yo kugura igare, undi azakora ashaka amafaranga amufasha kujya kwiga moto no kubona ibyangombwa. Uzi ukuntu bizarangira? Bizarangira wa wundi wafashe gahunda yo kujya kwiga moto, bizarangira azajya ahura na wa wundi akiri umunyonzi watwaye moto.
rimwe na rimwe hari igihe wa wundi utwaye igare azajya avuga ati reba shanje yatanavugije soni kandi twaranyonganaga buriya biriya ntukwiye kubitekereza ntukwiye no kubivuga kubera yuko ni ukuvuga ngo nimba we ari ku rwego rw'uko umupolisi yamuhagarika mu muhanda wowe ahubwo bakaba bashobora no kukwirukaho mu muhanda umwe ari kumubaza ibyangombwa kuko abifite yabikoreye kandi atwaye ikinyabiziga kigomba kubitanga ahora cyari aho ngaho vango ejo gatangira ngo yabaye umumotari nta kimvugisha nta kigira ntabwo ari byo ahubwo mbere mwari abanyonzi muparika ku iseta rimwe musangirira ahantu hamwe ubu ngubu yavuye ku iseta ry'abanyonzi b'amagare ubu ngubu bari ku bamotari batwara moto afite abantu bari kumwe b'abamotari baparikana kuri parking yabo noneho bakagera naho basangirira bakanaganira burya nta kindi kiba kirimo nawe rero niba wumva ko urwego ugezeho ari ukuba ukwiye kuganira n'abantu ukaganira n'ibikwerere usatira abasaza waje nyine ubwo bamwe bararenga uhenguka yego niko bimeze Sefati uyu munsi navuze ngo reka nganire n'impuguke cyane cyane kuri umusesenguzi mu bya politike ndavuga ngo ahangaha iwacu kuri Huza 250 TV uduhesha umugisha ngo mbwira abantu ngo bagire vuba banakande subscribe kuko bunatwe tuba tuje mu wundi mujyo kandi abantu banakwakira ahangaha iwacu ndavuga ngo nk'umusesenguzi mu bya politike uze kusangiza ibiri kubera hakurya ahangaha muri East Africa hano mu baturanyi ibiri kubera mu gihugu cya Kongo bamwe bati uwitwa Colonel Wiringoma yitabye Imana abandi bati ntaharajya abandi bati Makenga cyangwa se General Makenga General Major Makenga ngo nawe yitabye Imana abandi bati uwitwa Wiringoma ntago yitabye Imana ari umwe kuko hari amakuru ari kuvuga ko ngo ashobora kuba yarapfanye n'abantu bagera ku 8 hari aho bari mu centre ya Rubaya ndagira ngo uze kubimbwiraho tugende tumenya akantu ku kandi kubiri kubera hakurya ahangaha so urakoze cyane Kabaka reka nsuze abakunzi ba Huza 250 TV yego kandi mbabwire ko turi kumwe na burya bwaryari kandi mukore subscribe dukomeza kubana no kubindi biganiro bigiye bitandukanye urakoze cyane ku kibazo umbajije kuri icyo kibazo umbajije amakuru arahari yuko hari ibitero byagabwe yego muri Rubaya kandi ibyo bitero byahitanye abasirikare ba AFCM 23 muri abo basirikare uwabashije kuvugwamo yego ni Lieutenant Colonel Wiringoma yego Wiringoma igituma ntekereza ko ari we wavuzwemo cyane ashobora kuba byenda ari we wari uri hejuru mu mapeti mu bapfuye cyo ni cyambere icya kabiri yarasanzwe anazwi kuko yari umuvugizi w'igisirikare Armée Révolutionnaire Congolaise igisirikare cya AFCM 23 ikindi uramuzi yagiye agaragara mu bitendo bigiye bitandukanye ibikorwa byose bya gisirikare ibikorwa byose bivugira igisirikare uri mu gihe cy'abamercenaires baba bari kubambutsa ku mupaka babacisha mu Rwanda uribuka igihe habagaho pass bamaze kugira abasirikare bapasinga byose Wiringoma yabagara aho ngaho amakuru yose niyo yatangaga haba kuri X haba kuganira n'abanyamakuru bagiye batandukanye bose Wiringoma niwe watangaga amakuru y'igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise cya AFCM 23 yego kumva rero ko yapfuye yari inshuti y'abantu benshi yakundwaga n'abantu benshi yego yabaye rero inkuru ikomeye cyane ariko urebye igituma kiri urujijo yego yaba AFCM 23 nta baruwa nta rwandiko irasohora officially ngira ushyire hanze vuga ati runaka na runaka na runaka bapfuye icyo gikomeje gutera abantu icyo ngicyo nta kiraba icyo ni kimwe yego ariko kuri guhari yego hari abapfuye cyane ukuri AFCM 23 itahakana no mu message iri kugenda isohora iri kugaragaza ko yagize ibyago hari abapfuye cyane ko twabonye naho bivugwa ko barasiwe Kinshasa nayo yasohoye itangazo ariko FARDC yego Forces Armées de la République Démocratique du Congo kuri X bashyiraho itangazo bamaze kurishyiraho mu minota nka 20 bahise barihuruturaho bari kwigamba ko bishe Colonel Wiringoma ni iyihe mpamvu yateye kuba bashyizeho itangazo bagahita barikuraho impamvu zaba nyinshi yego ariko hari no kuba none bari bayazi ko impande zose ziri mu gahenge ariko bakaba bigambye ko bagabye ibitero bakaba banisha abantu bari baragiye mu masezerano y'agahenge yego icyo ni ikibazo ku ruhande rwa Kongo bari babikoze batabitekerejeho kabiri urumva ko hari ukuntu batari babitekerejeho neza kandi koko ni ikibazo yego
ariko ubwo haba hariho n'izindi mpamvu nyinshi. Noneho hari igitangazamakuru cyitwa Reuters. Yego. Ubundi mbere na mbere Lieutenant Colonel Wiringoma yari umusirikare udashobora kuba ari wenyine. Yego. Icyo nicyo nakubwira. Yagenderaga n'abarinzi, bisobanuye ngo nta nubwo ashobora kuba yapfuye wenyine. Yego. Kubw'iyo mpamvu rero amakuru nimvuye kuri Reuters nasomye ngewe ubwanjye. Yego. Aravuga ko Wiringoma apfa yapfanye n'abandi bantu 8. Yego. Uri kubyumva? Ni bamwe mu bamurinda cyangwa nabo bari kumwe hariya muri Iranzi. Fata we n'abamurinda n'abandi bari kumwe nawe. Nurangiza Yego. ufate ko ako kanya hari imibiri ibiri y'abari bamaze gupfa yahise kizanwa Igoma. Yego. Indi ikomeza kwitabwaho. Yego. Ariko abo bantu nkubwiye nababashije kuba imibiri yabo igaragara. Amakuru avuga ko hari na 7 bo batabashije kugaragara n'ibisigara. Yego. Urabizi ibitero bya drone ntibakubeshye so urusasu bakurasa ngo umubiri urasigara hariya ugaragara. Oya, imaraho irakubita byenda bitewe naho waruri cyangwa se n'uburyo byakugezeho. Nayo mahirwe ugira. Yego. Amakuru avuga se ko General Major Sultan Makenga nawe ngo bashobora kuba bari kumwe, nawe ngo ashobora kuba yarakomerekeye mwabira bitero byagabwe na drone za FARDC. Icyo ugomba kumenya, hari impamvu bivugwa ko nawe yari ahari. Icyo ni kimwe. Hari n'impamvu bivugwa ko yakomeretse, ntibivugwe ko yapfuye. Hano ni politiki, turi mu busesenguzi bwa politiki. Yego. Kuko abidoga ko Wiringoma bamwishe, yego, nibo bavuga ko Makenga yakomeretse. Sibyo? That's true. Kuki se bavuga ko Wiringoma yapfuye bakavuga ko Makenga yakomeretse? Nuko icyambere, yego, nuko aho hantu bari Makenga yari yahahoze. Icyo nicyo cyambere. Turi kumwe? Yego. Yari yahahoze. Turi kumwe neza? Turagendana. Bisobanuye rero ngo kukuba yari ahari, yego, ntabwo bazi nimba inyuma y'uko yari ahari yarahavuye cyangwa ntiyahavuye. Yego. Nicyo batigeze bamenya. Ni nayo mpamvu urwo rujijo barurimo. Ariko kuri Wiringoma we barishuwa neza ko yari ahari. Yari ahari. Yari yigeze ahava. Uwo batarishuwa ni Makenga. Makenga. Kandi koko amakuru ahari anivugirwa n'abazerendo n'abandi. Yego. Bavuga yuko ngo Makenga ngo we ngo yahungiye ngo hafi y'urusengero ngo rwari aho ngaho. Yari guhungira se ku rusengero gute kandi babarashe? Ahubwo kuri guhari ni kumwe. Yego. Mu gihe bari aho ngaho bose, Makenga n'abandi basirikare bakeya bagize Makenga. Yego. Baravuga batanu turi twese. Yego. Hagize igitero kitugabwaho. Byonyine hari ikibazo bwaho n'ahantu ari mu ntambara. Ikibazo. Twese turi abayobozi. Biteye ikibazo. Nk'abasirikare bakuru bazi igisirikare n'igisobanuro cyabyo babaye nk'abiga bamwe ibice. Yego. Bamwe baragenda, abandi barasigara. Ariko iyo movement ya rere turi ko bamwe baragiye bakagaruka barajyana bagasigara. Ntabwo abantu bigeze bayimenya. Mu kutayimenya rero n'urwo rujijo barimo rwa Makenga yarakomeretse, Makenga ibyo byihoreresha baho abaraharashwe barapfuye. Yego. Hanyuma se amakuru ari kuvuga ko bamwe yaba igihugu cya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC bari gutangaza, bamwe bati uwitwa Wiringoma ashaka kuba yarasiwe mu modoka, abandi bati yarasiwe hari mu isantere ya Rubaya aho yarari mu nzu y'umuvandimwe wabo hariya mu isantere ya Rubaya. Turaza kwemera iki tureka ikindi? Nukuvuga ngo ukuri guhari ni operation yabayeho. Ariko hari amakuru yagiye agaragara, hari inzu iri kugenda igaragara ngo niyo bamurasiyemo. Ntabwo iri nzu siyo bamurasiyemo. Ntabwo bamurasiye mu nzu. Yego. Ntabwo rwose. Ko twabonye video inzu yabaye sinza abantu. Iriya nzu nayo yagabweho igitero na drone. Ariko ntabwo ariyo Wiringoma yararimo. Yego. Yego. Bisobanuye ko ibitero byagabwe ahantu henshi cyane hatandukanye. Ahubwo buriya Wiringoma nta nubwo
yarashwe mu ba mbere mu barashwe na drone, ntabwo ari mu ba mbere barashwe na drone. Buri wabikubwira gutyo. Yego. Kuko drone za mbere ziza zakubise abantu bari ku burinzi bwa mbere na mbere batekereza ko nawe ariho ari. Yego. Uri kubyumva neza? Yego. Ariko za drone burya zarashe zari zirenze imwe. Zari drone irenze imwe. Noneho ahubwo nawe we yarari no mu ndake. Uri kubyumva? Amakuru ngene namaze kumenya nuko yarari no mu ndake. Ahubwo igihe cyarageze bumvisha ikintu cyakubise batekereza ko bishobora kuba byarangiye. Nawe ari mu basohotse ahubwo nyuma, kuko yarari mu ndake ari mu basohotse nyuma, aje kureba ikibaye. Mu gusohoka nabo bari basohokanye nabo indi drone yari ihari pa nabijya yakubita. Yego. Urabyumva? Ni nayo mpamvu nyine hari ababonetse n'abataranabonetse. Yego. Yego. Ibi ngibi biraza gusiga iki ku gihugu cya Kongo? Bari mu nzira igana ku mutekano cyangwa se mu nzira zigana mu mahoro ku gihugu cya Kongo ndetse n'ishyaka rya M23. Ibi biraza gusiga iki ku gihugu cya Kongo cyangwa se no ku baturage bari hara muri kiriya gihugu? Ahubwo abantu babanze bumve ko ibingi bari ibintu bisanzwe cyane mbere na mbere. Birasiga iki? None se Peter Chirimwami General Major muri Kongo ntabwo yashyinguwe? Yego. Yishwe n'abandi. Umva wowe. Yego. Ibyo muri kubifata nk'ari nyine mwebwe twebwe abantu baraho ngaho Wiringoma n'abandi umva. Ni Wiringoma bari kukubwira. Bari bakubwira amazina y'abandi se? Wapi. Uretse rero nabo n'abandi nejo bundi wakumva ngo bapfuye. Yego. Ikibazo rero ku rugamba si ugupfa. Kuko umuntu wese uri ku rugamba, umusirikare uri ku rugamba we ntibazakubwira ngo runaka yapfuye, yaguye ku rugamba. We bifata nkaho nyine yaguye mu kazi. Risque du métier. Cyane ko bagiye nawe abizi ko ashobora gupfa cyane rwose. Yego. Kandi nawe ku rundi ruhande hari abo abakura mu nzira. Yego. Uranyumva neza? Ikiri aho ngaho rero. Yego. Ni iki ngiki? Ni ukuvuga ngo bajya gutangira intambara. Ndatekereza ko mu byo bari bazi kandi batekerezaga ko bizabaho hari abagomba gupfa. Yego. Ahubwo ngatekereza ko banatekereza bati nyuma y'abapfuye hazakurikiraho iki? Harakurikiraho iki nka nk'umusesenguzi? Nta kindi kigomba gukurikiraho. Gahunda ni yayindi, umugambi ni wawundi, akazi ni kakandi, uburyo ni bwa bundi, n'intego ni yayindi. Rero noneho igitangaje si ku rugamba se? Yego. Ureba baramushyingura abandi bakomeza. Yego. Hashobora kubaho akantu ko gucika intege, abantu bakavuga bati iki ni oya. Wumve ko ni kuriya. Yego. Buriya ikigomba gukurikiraho byapfa byakira, leta ya Kinshasa yarenze ku gahenge. None se natekereza ko AFC 23 iri buze gukomeza ikarebera. Bamwe mu bayobozi bayo bari kugenda kandi bibikomerezwa kandi ntibishobora gushoboka. niba ari kurwana nabo bararwana. Ikindi kandi bareke no kuyibeshya. Ibi ngibi leta ya Kinshasa ivuga ngo ibiganiro nta na rimwe Tshisekedi perezida wa Kongo azigera mu buzima bw'igicarana na Sultani Makenga na Corneille Nanga na ba Bertrand Bisimwa ngo bari mu biganiro ngo bari gushaka igisubizo cya Kongo. Ntibishoboka. Ahubwo nimba bazi uburyo ari kubahiga babaye ndatekereza ko babizi n'abasirikare barakatiwe, bashyiriweho amadolari, imitungo yabo yarafatiriwe, barabizi neza. Ariko ari kubahiga, ari gutekereza kubarandura abahereye mu mizi. Ahubwo bo bari kumutekerezaho iki? Ikindi AFC 23 yaba yarubuye intwaro izi neza ko hari abantu bazajya bayibwira ngo hagarara, rekeraho, hagarara, nayo ikabikora. Ntibyatuma igera ku ntego zayo. Ko twabonye ejo bundi AFC M23 bava mu isantere ya Uvira, tukabona batanze amahoro bakayivamo bakagenda. None tukaba tubonye FARDC yongeye kubagabaho igitero kandi bari mu kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ibi ngibi biraza ntago bivuze ko bashobora kuba bagiye kwinjira mu ntambara noneho byeruye. Gahunda ni zabo nibo bazizi, ariko ibingibi byonyine bishobora gutuma AFC 23 ifata intwaro igakomeza igasubira na Uvira igafata n'ahandi. Byose birashoboka. Erega siho hambere uribuka bava za Warikare bakagaruka inyuma.
ibyo byose bagiye babikora. Hari n'igihe cyageze batanga 80% y'ubutaka bari bafite. Ibyo byose barabikora, si igitangaza, ahubwo nuko bo bagerageza kubahiriza ibikubiye mu biganiro n'ibyo basabwa na biriya bita communauté internationale, bagerageza kubyubahiriza. Ariko leta ya Kinshasa bahanganye yo ntabwo igerageza kubyubahiriza. Wabuze impamvu? Yo ni leta legitime yambuwe ubutaka. Iyo yirwana byitwa ngo yo iri kurengera ubutaka bwayo yatwawe, iri gushaka kugaruza. Mu gihe yo AFC 23 yirwanye bati warenze ku masezerano y'agahenge, ntabwo we wemerewe gukomeza kurwana, kuko nukomeza kurwana urafata ubundi butaka n'abandi bantu bakomeze bapfe. Ariko leta ya Kinshasa nikomeza kurwana ire bigiye kurekipera ubwo yambuwe. Urumva ukuntu bitari fair? Bisobanuye ngo aho bumve ko niba barafashe imbunda bagiye kurwana ni ku mututu babifashe, barakomeza barwanisha umututu, ibyo ntibizigera biba fair kuri bo. Yego. Noneho tugende ku bijyanye n'umutungo. Kinshasa ifite ibintu byose yatanga. Buri muntu wese akamokwa ashaka kubifatana yombi. Amabuye y'agaciro nawe urumva icyari cyo. Noneho kuyabwira umuntu witwa umuzungu ifite igishoro rwose. Umuzungu kumubwira amabuye y'agaciro, uza agaciro kacyo. Uzarebe. Baraza bakayatwara, bamwe banayatwara ari mu mwanda. Abashinwa bakenshi bayatwara ari no mu mwanda, kiri no mu itaka. Reba imodoka babazaniramo, bayagarura yaravuyemo ziriya modoka mujya mubona mu muhanda zidasuma. Nizo babagarurira. Abazungu nabo murabazi, baraza bakabicukura bakabitwara ari ibintu biri aho ngaho bidafite forume, bakagenda muzi ukuntu bakunda imikufi, bakajya babyambara, wajya kukigura wowe bikaguhenda mu madolari, barajana bakabitwara ari kuri iyo bibona. Ntibashobora no kukwemerera ko wowe wubaka uruganda rukora n'umudari wabyihoreye, murabipfa. Urabyumva? Rero ikiba gihari, umusirikare waguye ku rugamba, ndetse ahari abasirikare bafite spirit bitewe n'impamvu ituma barwana, bafite ikintu kimwe bahuriyeho, birabyagakwiye kubatera imbaraga, bwo noneho bigatuma bagera ku ntego zabo vuba. Yego, bidatinze kugira ngo hatanapfa benshi, kandi nabo bakamenya ko bagomba kugira uko bitwararika hatabayeho kujenjeka. Ndibuze kukubaza iki kibazo, kubera iki intambara twabonye bigera mu isantere ya Rubaya tukabona ko FARDC aribwo ibishyizemo imbaraga cyane? Ni iyihe mpamvu? Ngira ngo urabizi, mu minsi mike yishize nibwo hatangajwe ko ikirombe cya Rubaya cyangwa se ibirombe bya Rubaya byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe na leta ya Kinshasa. Ikibazo hariya ahantu hari mu maboko ya AFC 23. Kandi Amerika ntizigereza kuharwanira kugira ngo ihafate. Ahubwo Amerika izafasha Kongo kugira ngo iharekipere mu bijyanye n'amakuru y'ubutasi cyangwa se n'ibya gisirikare. Uzi igisobanuro cyabyo? Hariya ni naho ibanga riri. Buriya AFC 23 ibishatse yagira ijambo irikesha hariya mu Rubaya, cyangwa se ikabura ijambo ibikesha Rubaya. Bisobanuye ko M23 nirekura hariya isa nkaho ibitsinzwe. Umva nkubwire, no kuvuga ngo Amerika igendera ku kintu cyitwa peace through strength. Peace through strength. N'amahoro avuye mu mbaraga n'ubushobozi. No kuvuga ngo nimba Amerika ihaye amakuru y'ubutasi Kinshasa, ikabahereza n'ibikoresho, no kubabwira ati twebwe ibi dukoze no kugira ngo mubashe guhangana na bariya bantu. Niba bananira, nimunanirwa kuhabakura, twebwe ntimugire icyo mutubaza. Muraba munanijwe cyangwa muraba mutsinzwe na bariya bantu, kandi twebwe ahantu mwarahaduhaye ntituzahahara. Turakorana n'abahari rero. Buriya niryo banga rihari. Nizo mbaraga zose uri kubona leta ya Kinshasa iri gukora. Ni nacyo kintu wabonaga hariya yari ishatse kwicira AFC rimwe. Igisirikare cyayo yari ishatse kukirimburira rimwe. Yari ikirangirije, ibaza n'abantu ari chef d'état major, n'abandi bose barahari. Bari bashatse kubarangiriza rimwe. Urumva iyo biriya bitero bisanga bose bahari, bari barangiriye rimwe. Iryo ni ibanga ryo kugira ngo biriya ari amakuru yatanzwe na buri wese. Ntugire ngo iriya target yakozwe n'umuntu usanzwe. Ni bariya bera. AFC M23 sugo ntago baba binjiriwe batabizi. Icyambere mu ntambara ni amakuru y'ubutasi. Uranyumva?
hariya byagaragaye ko hari ukuntu batagize amakuru ahagije y'ubutasi, yego, ariko ku rundi ruhande rwo rwagize amakuru ahagije y'ubutasi. Igitero ku gihe, yego, ahantu, ku bantu ba nyabo. Urumva icyo kintu wowe? yego, bariya bagize amakuru ahambaye y'ubutasi. Ni icyo kibazo rero warumbajije, yego, ku buryo baramutse babashije kwigarurira biriya birombe bya Rubaya, kariya gace ka Rubaya, ni ibyishimo kuri Amerika, ni umunyenga kuri Congo, kuko ibyo baba baremereye Amerika baba babibonye mu ntoki, ndetse noneho ntibyanagorana ko Amerika ihita iza kuharinda direct, kuko haba ari ku ruhande rwa Kinshasa. yego, ariko ntabwo Amerika izaza kuharwanira. Bisobanuye ngo uburyo rero AFC 23 izitwara, yego, mu kurwanira hariya mu bice bya Rubaya, bishobora kuyihereza ijambo cyangwa se bikayambura ijambo hariya. Amerika yuko izitwara AFC 23, yego, uko izitwara hariya, yego, niharwanira ikakubitira umwanzi, hari ijambo izagira, yego, Ariko- uzabona n'imbaraga zayo aho zishingiye, yego, ku buryo n'abari abandi bashobora kuvuga bati ariko twebwe ntabwo twakorana n'abantu banatsindwa batya, yego, kandi nabo ni abakongomani, turakorana n'aba bakongomani, bajye batugenzurira baducungire umutekano. Setu tujye turya paso. nuko bigenda. Twabonye igihugu cya Angola cyiyongera kuri FDLR, cyiyongera kuri Wazalendo, cyiyongera ku ngabo z'u Burundi. Abo bose ni abafasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC mu kurwana intambara bari kurwanamo na AFC M23. Yego. Ibi ngibi nicyo nakubwiraga, biraza gusiga iyihe sura cyangwa se ntago bisobanuye ko ahubwo ibyo twabonye bike, hashobora kuba hari ibitutumbwa by'intambara ya nyayo noneho yeruye. Ariko nta gihe Kongo yarwanye yonyine, nta gihe Kongo yarwanye yonyine, wegeze ucyumva se? Ahubwo ubwo hari kuza abandi, bari kwiyongera ku bandi. Tanzania ni ibisanzwe, no muri SADC bari barimo. Yego. Angola buriya ntibakubeshye ni ibisanzwe. Yari isanzwe yo nayo? Angola. Angola. Yego. Nese n'ubwa mbere Angola ije kurwana ku ruhande rwa Kongo. Bihoraho. Reka nkubaze. Ariko noneho babishyize ku mugaragaro. Iri tangazamakuru dukora naryo abantu bajya bagenda bajijisha abantu. Yego. Abantu bajya baza bakavuga ngo uyu Joao Emmanuel Gonçalves Lourenço, perezida wa Angola, Yego, ngo ni umuhuza ngo muri ibi bintu. Rero ikirageze ngo abantu bajye bakura abandi mu rujijo. Yego. Joao Lourenço yari umuhuza. Igihe kigeze biba ngombwa ko ayobora umuryango wa African Union. Yego. Agiye ku buyobozi bw'umuryango wa African Union abona ntabwo yabihuza no kuba umuhuza muri ibintu bya Kongo. Yego. Iby'ubuhuza abisigira uwitwa Faure Nyasimbe Esozimna, ni perezida wa Togo. Abari usigara mu by'ubuhuza. We yarakibijyamo nk'umuntu wari uyoboye African Union. Arangije inshingano zo kuba umuyobozi wa African Union, yabisaba umuntu usanzwe, atangira kwifatira uruhande rwa Kinshasa, bakajya bagenda bakiganirira, aba ibitangazamakuru bikaza bikatubeshya bikabeshya abantu ngo umuhuza Angola. Yego. Angola yari umuhuza. Bagiye kuyobora umuryango wa African Union babivamo. Yego. Basigira ubuhuza Faure Nyasimbe wa Togo. Ahagarukiye ntabwo arasubizwa ubwo buhuza ku mugaragaro. Ibindi mubona akora ni ibiganiro n'ubugambanyi hagati yiwe na Tshisekedi. Ntabwo uriya akiri umuhuza. Yego. Hari abantu byabona yiganirira na Tshisekedi, ngo na Tshisekedi ngo bemeranyijwe ku gahenge, bakemeranya nkande, bikazarangira bahujwe nandi ubwo. ahubwo se kagakurikizwa. Muri ako gahenge dore nibwo bakoze iki gitero. Mu gahenge kemejwe na Joao Lourenço nibwo bagabye igitero gihitanye ba Wiringoma. Gusa urumva ibyo ari ibiki? Ibi byose mu bujya mubona Tshisekedi akora. Waswahili wanasema ni kupoteza wakati. Yego. Ni kupoteza wakati. Ni ugutwara igihe, ni ugutakaza igihe. Urumva? Yego. Kandi bitewe n'impamvu. Uyu mugabo ejo muri 2027 ari gutegura amatora. None se urabona hari amatora azaba. 2028 hari amatora, turi 2026 turebe uko intambara imeze. Ari gucuma iminsi ejo bundi igihe cyo gutegura amatora nikigera azavuga ngo nta matora ndi mu ntambara. Yego. Muri iki gitondo hazindutse amakuru avuga ko AFC M23 yamaze gufata zimwe mu masantere
yahariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni intare za Sarambwe. Muri iki gitondo batangaje amakuru avuga ko agace ka Ruke, Gasenyi ndetse na Gatoboto Gatoboto yego, izo santere ziri mu maboko ya AFC M23. Barenzaho bati abafite eterinete mwicare mugiye kumva umujinya w'intare za Sarambwe. ibyo ngibyo ni ibisanzwe, ntabwo bishobora gushoboka Yego. ngo bagabweho ibitero bongere kwicara bahanishwemo abasirikare bakuru kuriya, ntibishobora gushoboka. AFC M23 aho umwanzi ari buturuke hose, yego, bararwana kandi bararwana iyo mu mazi, ku butaka no mu kirere barayirwana. yego. Ya mirwano y'imikino y'imiteto kuza babeshya ngo serefe, ndagira nkubwire ko hari ibintu none naguhera ubu ngubu AFC M23 itari buze kumva, hari ibintu itari buze kwihanganira. Ngibi byabajeyi byo kuza abantu bigira uko bashaka, bakora ibintu uko bashaka, ntabwo biri buze kuvamo. Yego. Ndagira ngo mbikubwire ko bitari buze kuvamo. Icyo nicyo nakubwira. Ni uvuga ngo intambara muri buze kuyumva impande zose, amajyaruguru n'amajyepfo, muri buze kuyumva. Mu gihe cyose AFC itari buze kuba yizeye umutekano, ibitero biraba. Ibyo byo mu byitege. Yego. Kandi koko n'umujinya w'izo ntare za Sarambwe, ngira ngo urabizi, intare ni intare, ni indyanyama. Yego. Kandi irabanza ikaranze karya. Sindisobanukiwe neza ibyo mu ishyamba. Ni ukuvuga ngo rero uko gahunda imeze, yego, ahari inyamirataka ipfa kuba ishonje. Nicyo nakubwira. Yego. Ni iyihe mpamvu iri gutuma tutari kubona AFC M23 batangaza ko Wiringoma yitabye Imana? Uri kubona ari ikihe kintu kiri kubitera? Ibyo ngibyo ni ibyifuzo byanyu, niko abantu bose babitekereza, ni nuko abantu bumva byagenda, ariko siko kuri. Ibintu byose bigomba kuba mu gihe cyabyo. Uko niko kuri. Yego. Hari abantu rero bari aho ngabo baba bategereje ngo baze kubona ibyo bivugira gusa, babone ngo amatangazo mu bya bindi ngire oya. Si wakati mwafaka. Sicyo gihe cyanyacyo. Yego. Yego. Niko bimeze. Nawe kandi nawe ni nka kwa kundi ushobora kugira ibyago, inshuti cyangwa umuvandimwe akitaba Imana, ariko mukavuga muti tuzamushyingura mu cyumweru gitaha. Mwashaka mukabibwira abantu cyangwa se mukaba mubiretse, bakaba bafite amakuru yuko yapfuye, ibindi tuzabibamenyesha. Ibyo ntibibaho. Tuzamenyesha. None se bavuga abantu bategereze, twagize ibyago, andi makuru nibizakurikiraho tuzabibamenyesha. Ubwo butumwa ntibuhagije? Yego. Murakoze. Yego. Yego. Naho ibindi ni ugushimisha adui, ni ugushimisha umwanzi. Yego. Umwanzi kandi nawe utabamereye neza. Kandi ntabwo ari ngombwa buriya. Igihe nikigera, yego, ubushobozi burahari bwo gukipinga imibiri yabo neza. Yego. Nk'uko twabonye n'ubushize hari imibiri mu byabereye Uvira, twabonye ko barategereje. Yego. Babona kujya gushyingura nyuma. Kandi byose urabizi ko bari n'aba revolutionnaire, ni armée revolutionnaire congolaise. Yego. Ni ingabo z'impinduramatwara ziri kurwana urugamba rugomba gusiga intwari. Sinzi niba mu buzima bwawe waba uzi intwari igihumeka. Ntayo. Intwari rero zaratabarutse, abasigaye bakomeza urugamba. Ngo ntabwo waba ubihuje n'amagambo umwe mu bayobozi bahari ejo yatangaje ku munsi w'ejo? Inde? Ibyo wari uvuze ati intwari, hari intwari uzi igira, hari intwari nzingo ikiriho. Nyine sibyo nkubwira se. Ngewe nzi ko ruriya ni urugamba rwo kwibohora, sibyo? Yego. Urugamba rwo kwibohora rero rusiga intwari. Kandi ndakubwiye ngo nta ntwari ikiriho. Yego. Intwari nizaguye kuri urwo rugamba. Intwari zaratabarutse rero. Yego. Ubihuje n'amagambo Bertrand Bisimwa. Si Bertrand Bisimwa yatangaje ku munsi w'ejo ra? Yagize ate? Ati intwari ibigomba, intwari ziratabaruka. Intwari ziratabaruka ku rugamba nkuru nkuru.
yego no muri politike ritarabisimwa ku munsi w'ejo dore ngibi bintu yatangaje dore aho ngaho ngire ngo waranabibona zana ndebe yaragize ati yego la révolution c'est ces héros qui chaque jour sacrifiaient leur vie pour la libération du pays. Iravuga ngo revolution cyangwa se impinduramatwara yego ni izi ntwari ki zitanga buri munsi zigatanga ubuzima bwabo kugira ngo habeho ubwigenge bw'igihugu. yego Les mieux être de génération présente et future. Abangaba rero bakaba nyine bibaba icyitegererezo kuri generation z'ubu ngubu n'izizaza. Bakaba kandi la fondation d'un état, intangiriro za leta qui protège indistinctement ses citoyens, irinda ndavangura abaturage bayo. La révolution c'est aussi la communion avec nos héros en silence. Aravuga ati nanone kandi impinduramatwara ni ukuba hamwe byiteka kuba turi kumwe n'intwari zacu bucece. Kuba n'intwaro zacu n'intwari zacu bucece, kubasha kuba turi kumwe n'intwari zacu bucece. Iki kintu cyo kivuze yavuze ngo iyi nteruro ya nyuma ngo la révolution c'est aussi la communion avec nos héros en silence. Ndabona hano biri no mu kinyarwanda. yego Hano ngo impinduramatwara igirwa na bene izi ntwari buri munsi zitanga ubuzima bwazo kugira ngo igihugu kibone ubwigenge nyabwo, abagituye bagira imibereho myiza kuri ubu no mu gihe kizaza, no kugira ngo hashingwe leta irengera abaturage bayo bose itavangura. Impinduramatwara kandi ni ukwizihiza bucece intwari zacu. Muri make impinduramatwara kandi ni ukwizihiza bucece intwari zacu. yego Hari intwari zigomba kwizihizwa, hari intwari za AFC 23 zidahari. yego kandi bazizihiza bucece, zigomba kwibukwa. Bari mu byago. yego ntibakubwiye ngo ni runaka na runaka na runaka na runaka. gisobanuro nuko hari abitabye Imana, ariko hari abishwe, hari abitabye Imana. yego leta ya Kinshasa yabishe. Turi kumwe. yego igisigaye none ushobora kumva bakubwira runaka bakakubwira runaka, ariko ayo makuru yose muyitondere kuko AFC 23 nimba itarakubwira ngo ni runaka na runaka, witondere ibyo wumva byose. yego AFC 23 iri kuvuga ko Wiringoma atitabye Imana. Twabonye umugore we nanone, umugore we avuga nawe ko atitabye Imana. Umugore we bita Bahati yabivugiye he? nawe mu magambo ye yatangaje yavuze ko umugabo we agihumeka umwuka bazima nawe yagiye. Zana turebe. Si ngibi reba iri jambo ahangaha ho ahunga ibinyamakuru. wakabonye akangaka se? oya ibingibi byo byihorera. urumva barakubwira ngo ibinyamakuru bikomeye bikora kuri intambara byemeje ko Leta na Colonel Wiringoma yishwe, gusa abakurikiranira hafi umuryango we bavuga ko umugore we Bahati yatangaje ko atapfuye. kandi na 23 nta kiradutangariza. Mu magambo make umva ukuri guhari. yego hari abapfuye, hari n'abatarapfuye mu bantu bari bateraniye aho hantu. Igisigaye abantu bakwiye kumenya ni kimwe. yego wumve ko ubwo hari n'abakomeretse. wumve ngo igisigaye kumenyekana ni kimwe. yego ni bande bapfuye, ni bande batapfuye. kuko kuva hari abapfuye batari gutangazwa amazina, ushobora gusanga n'abari kuvuga ko bapfuye atari bo bapfuye. yego ariko hari abapfuye niko kuri. icyo gisobanuro. kandi AFC 23 irabazi.
ariko nta kiratangaza. yego Abantu bakomeje guspekira ibyo bashaka. Ibiri hanze rero ni speculations. Ubwo igihe kizagera abapfuye bamenyekane banashyingurwe mu cyubahiro. yego Nicyo nakubwira. Bari kuvuga ngo Wiringoma yarapfuye cyane yapfuye, aho Wiringoma yarari hagabwe ibitero. Amakuru ari hanze none aravuga ko ari mu bapfuye. yego Nibyo. Sepati reka nkushimire kandi nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ibiganiro byacu nakagaruka ariko nanone soze mbwira abantu ngo bakande subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV, bananyarukiri wawe kuri Siaro TV bakande subscribe kuko nawe Siaro TV byandikwa mu Kinyarwanda ni sana i na ya na a na ra na o. Ko mu misiri imbere nawe uri buze kuba uri kubagezaho ibintu biremereye cyane. N'ubundi ndabibahereza cyane, ndabakubita cyane abakunda ibyo hakurya yongeye za Burayi na he. Ndabibahereza biba bisaba cyane. Yego. Asante sana rero, reka nanjye mbashimire cyane, mbabwire ko turi kumwe no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye mu bihe bitandukanye. Asante sana. Ciao.